خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي. بری تماشاوان هجا جاره کی دن بخلکک نوج برنامه زمان ما بون میوان مالاوا نهاجی وانه اما وکی وانه میبوریه لسر نافدیرانه نافدیر چند بشه و هنن هاجی امی یک بیک جواره شیرو بکن ام هفینه که هندم خوش مره در باس بکن حتی داویا ویوانه بله شاگرد نه هنجی بخیر هاتن وانه زمان جخوا بریان ها مگود نافدیر چیه؟ مگود نافدیر هنک تشتان بمروف ده ناسی او تشجی دبکو گیانور به یانجی نگیانور به دبکو رازبر به یانجی شینبر به دبکو سرناو به یانجی هوناو به و هنجارانجی دبکو کوملی به نهاجی اف ناوین کو معانی نزمان یک بیک امیوان به هفدور ناس بکن و هنک میناکانجی این نویسکی لسروان بینن بله دست بکه لگوری هست بکرین ناو دیر لگوری هست بکرین ناو دیر هست چیه؟ هست امرو باشه؟ لگوری هست بکرین ناو دیر ناو دیرین شینبر ناو دیرین شینبر مگود وکی چه؟ وکی چیا دار نه ماسه دبستان مال اف هم بچاواتین دیتن هم جی تو کاره دست خودینی سر دارکی یان جی تو بهنا گلکی بکی لور هست چیه شینبره کاری هست بکه لی نافدرین رازبر ترزیوا عکسیوانه نه جمعی هم بهدوره یک بیک ناس بکن وکی دست بک لگوری هست بکرینه نافدر لگوری هست بکرینه نافدر بله یا دست بکی نافدرین شینبر نافدرین شینبر ناوین هی برین کمروف دکاره به پنج لباتین سهکه دیتن بهیستن چشتن بهنکرین و پیلاندن هبون آوان پسند بکه او شینبر میناک يعني حوجناك ام بقص مينا بيناسيا وبنيسن لي نهار لغوري مينا كان امي واتاي باش بيمكن نافدرن شينبر مروف وان ب لباطن خوان ب لباطن خوان سهکه دکه یعنی ناس دکه یعنی جی پید حسن میناک چا دار چیا بذر گستیل حسن پیواز سوسن جن مير و هر وكيدن نافديرين شينبر مروف وان بلباطن خواسة هكا دكا يعني بوان دحسة لباط شنا حواس الخمسة حواسا باشا بعربي جوار بين حواس الخمسة ميناك دار تشيا بفر غستيل حسن بيواز سوسن جن مير و هر وكيدن
هنك مناقن هنجي دكارن بيجن نافديرين شينبر كرم كجوان ماسا دب هر بيجي باشا هر بيجي مروف وان دبينه جي مروف دكاره دست خوشي بدوان هر بيجي نافديرين نهاجي ام هرن نافديرين رازبر نافديرين لغوري هست بكرن انها نافديرين رازبر نافديرين رازبر نافديرين رازبر هبو ناوان ناي رابهيستن هبو ناوان ناي رابهيستن خال ميناك نافديرين رازبر هبو ناوان ناي رابهيستن ميناك أفين باوري ترس هيفي دم و هر وكده هون جي دكارن هناك ميناك عند سر بيجن ميناك روج نه روج راستا ام روجا يعني روجا خود بهورن لي ام دبينن ام دكارن دستي خو بدني ام دكارن بهن بكن ام دكارن گهدار بكن نا اف جوار دبيجن نافديرن رازبر نها ام جارك دين بابا جرن لغوري هست بكرن نافدير هست احساس يعني رحي مروف احساس مروف چد حسا نافديرن شينبر نافديرن شينبر مروف وان بلا باطن خوا هسك سهك دكا چاوا يعني ام وان دبينن وان گهداري دكن وان بهن دكن وان تام دكن وان دگرنا ناوا هر دو دست خو ام دکار دست خو بدنه ده اف جوارا چه ده گوتن نافديرن شينبر ميناك دار چيا بفر گستيل حسن بيواس سوسن جن مير او هر وكيدن ماسا داري دبستان وكيدن نافديرن رازبر نافديرن رازبر هبو ناوان ناي رابهيستن ميناك افين باوري ترس هيفي دم روج هلوست هبون گنه اف حمد چنا نافديرن لي بلي چنا رازبرن هبو ناوان کس نابینه کس دنگ ناکه کس بهن ناکه جبر ویگه جوار دبیجن نافديرن رازبر حتی نیور لگوری هست بگرنه نافدير پرسیوه هنه اگر پرسیوه لسر بی بشی نافديران تنه بن ام هرن بشکی دن جه نافديران بله نهاجی چه هیا لگوری تایبتیا هیبرین کنیشان ددن هیبر چنه هیبر موجودات تشتكو هيي هيبر موجودات نهاجي امي لگوری تایبتیا هیبرین کنیشان ددن یا دسپیک سرناف لگوری تایبتیا هیبرین کو نشان ددن بله یا دسپیک چیه سرناف یا دسپیک سرناف او جورا نافديره کو یکتایه لسر روی جیهانه جه یک هیا بس سرناف دناوا هفو که ده بتیپا گردک دست بیدکن بهنک خسرین خواه جیین دن و دقتن میناک سرناف چیه؟ او جورا نافديره کو یکتایه
أو جورا نافديرا كو يكتايا. يكتايا يعني يكا تاني جهة، يكا تاني جهة وكا ام بيجن تايبتا ميناك. فرات جمع فراتي باشا. زاب چیای زابه. شیرگو ناوی مروفه. نتوين يكبوي، نتوين يكبوي. بله. روزنامه ولات، روزنامه ولات. ام بيجن كردستان. سوريا وهروا كده. سرناف او جوره نافديره كو يكتاي جي دو تننا ميناك فرات زاب شيرغو نتوين يكبوي روزنامه ولات كردستان سوريا وهروا كده. يعني نها نكو تاني دبي نافك تاني شيرغو هبي دجيهاني قشتي ده نا اف ناف يعني ام بيجن قلا كسلو قدكن ليه دما ام جارك يانجي تشتكي بدل ناس كرن ام نافي شيرغو ناقن وكا نافين كو ام بيجن نافي درياكي نافي دبستانكي نافي ديركي نافي دريايكي ام نكارن يعني ام بيجن شيرغو چو دبستانا خوا ام بي تيبا دسبيك جناوي شيرغو تيبا گردن بيسن چما جبر اف ناف سرناوه شيرغو و دبستان ناوه كوكا هبن جبر دبستان هفناوه دبستانا فلان كس دبستانا ام بيجن شهيد روجين دبستانا شهيد اسر دبستانا رشيد كرد اف حمه قالك جورين دبستانا انا لي شيرغو نابي تشتك جبو قالك تشتان شيرغو سرناف تي حسباندن لغوري تايبتيا هيبر انكو نشان ددن ما قلت هيبر چيا هيبر موجودات تشتي هي سرناف او جوره ناف ديره كو يكتايا ميناك فرات زاب شيرغو نتوين يكبوي روزنامه ولات كردستان سوريا عراق نه مصر يمن اف حمن ناوي ولاتنا هر وها ناوي باجار جيم كان بيجن قامشلو عفرين حلب حما حمص طرطوس لاذقيه ام بيجن باتمان هولير مهابات حمن ناوي باجارنا او جي سرناو باشا حتى نيفر برسي وهنا نهاجي ام هرن هفناف بشتي سرناف چتي هفناف 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 تجرى وك بيناسيا هفناف او جوره ناف ديرن كو ناوي كومكيا كو او كوم جبرهن تايبتيان دبن في ناوي دا جهشت نهب نهاجي ام في بيناسيا بنبسن او جوره ناف ديرن كو او جوره ناف ديرن كو ناوي كومكيا كو او كومك كو او كوم ج بر هن تايبتيان د بن وي نافيدا دبن وي نافيدا
دبن وی ناوی ده گهشتنه هف خال میناک هفناف هجمار وان گلکه نایجمارتن هجمار وان زیده نها سرناف راست هجمار کواهلی نوکه هفنافه هفناف ام بیجن چیا داس گیا کلیلک خانی دبستان جبر و هر وكيدن نافدير جي اذن هفناف او جورا نافديرن كو نافي كومكيا كو او كوم جبر هن تايبتيان دبن وي نافي ده گهشتن هف ميناك چيا داس گيا كليل خاني دبستان جبر و هر وكيدن يعني اف هفناف جبو قالك تشتان تين بكار اني ام بيجن چيا قالك چيا د جهان دهنا باشا چياي جودي چياي آرارات ام بيجن چياي هيمالايا چياي هاري بلند الهندية نا ام بيجن چياي توروس قالك چيا دوالاتان دهنا اف بيوا چيا جبو هر چياي تي گوتن لي بيوا آرارات بيوا جودي جبو هر تشتي ناي گوتن تاني تشتكى تاني يكتاية جاي جودي يكتا يكا تاني جي غيني وي دو سي تنانا لي جيا قلك هنا جم قلك هنا دبستان مال خاني ام بيجن كولان بيوا باجار ام بيجن باجار قامشلو باجار ديرك باجار افرين باجار كوباني اف بيوا باجار جي قلك باجار انا تي قوتن لكوبانيج قامش لورناي جوتن كوبانيج ديركير ناي جوتن يكتايج بر سرنابا حتى نيفر سرناف هفناف نهاجي امي كومناف ببن كومناف چيا بريان ها مجور آنيا زمان لنها من نويسكي ببن كومناف يانجي كوملي قالك جيرد بيجي لي امي وكي كومناف ببن او جورا نافدير كومك نشان ددن او جورا نافدير كومك نشان ددن ميناك كي ميناك كل سر بدي قل قاران نتوى هربجي ارتش و هر وكذا باشا هيز چي هيز هيز دكوه ناف کی جان جوره یاده رازبر نه رازبر جبر ام هيزي نابينن و ام نكارن دس بگرن ام نكارن بهن بكن نكارن گهدار بكن بله كومناف او جورا ناف دير او جورا ناف ديرن او جورا ناف دير كومك نشان ددن ميناك قال قاران نتوا ارتش مگود بيوه كلي قالك مروفان قالك تشتان جيانوران دناف خدا دقرا وكي قاران نه قاران قالك لاوران ناف خدا دقرا ام بيجن قالك مروفن قالي كرد 4 مليون كرد انا زيادة ترجينها قالي كرد لما بيوه قالي كرد قالي يك جمارة لي بالي چه بحثات شدكي بحثات بمليون مروف دكي اف كومناف يانجي كومالي جيرتي گوتن اف جي لگوري هاي بريبو
لگوری تایبەتیە هەیبەرên ku nîşan didin me serenav, hevenav û komenavdir. Carekî din em li hevenav vegerin. Ew cûre navdêrin ku navê komekê ye ku ew kom ji ber hin taybetiyan dibin wî navî de gihiştine hev. Mînak, çiya, das, giya, kulîl, xanî, dibistan, jêbir û her wekî din. Her wiha komenav ew cûre navdêr komekê nîşan didin. Mînak, gel, garan, netewe, artêş û her wekî din. Dema me ku çi hevoka ku bi sê xalan bi dawî dibe yanî ev hevok hîne bi dawî nebûye. Heta nîvêr pirsê we hene. Eger nemînin em herin hinek agahiyên din li ser navdêran bibin. Navbend û navgirên ku navdêran pêk tînin. Niha li vir du agahiyên pir girîng hene li cem xwe binivîsin. Navbend û navgirên ku navdêran pêk tînin. Niha jî em ê nas bikin. Navbend çi ye û navgir çi ye? Navdêran pêk tînin. Li vir a. Ev navgir ji lêkeran navan çê dike? Ev navgir ji lêkeran nav çê dike? Mînak. Çawa yanî? Ji weşînê weşan. Ev çi ye? Navgir e. Ev navgir ji lêkeran nav çê dike? Weşîn ne lêker e? Lêker e ne? Kar e, têkirin. Me navgira a li ser vezê de kiribû çi? Bû navdêr. Ji xebitînê dibe çi? Xebitîn dibe xebat. Ne? Ji xebitînê xebat. Dîse navgir ketiye? Lêkerê de bûye nav. Xebitîn çi ye? Lêker e. Navgira a ketiye hundir û de bûye çi? Bûye nav. Ji hewînê çi ye? Hewan. Hewandin yanî tu tiştekî cem xwe bihewînî. Ji hewînê hewan. Niha jî em herin çi? Navbend. Navbend û navgirê. Niha em ji navgirê xilas. Navgira kurmancî çi ye? A. Lêgeran dike çi? Dike nav. Niha jî em ê navbend bibin. Ev navbend dikeve navbera du navdêran û wan digihîne hev û ji wan navekî nû pêk tîne. Ev navbend dikeve navbera du navdêran û ji wan navekî nû pêk tîne. Xal, mînak. Çawa yanî? Kurd nivîs. Dibe çi? Kurdenivîs. Kurd nivîs. Ev nav e, ev nav e.
باشە ناوبەندا کەتیە ناوبەرێ بوویە چێ پەیڤەکە نوو ئاوا کریە کورتە نویس کال مێر کال مێر هەردوو ژی نه دوو ناون دەبێت چێ کالەمێر میناکێکی din کەسکەسۆر ژنەبی û هەروەکی din li vir navbenda a keskesor jinebî navbend û navgirên ku navdêran pêk tînin ev navgir ji lêkeran nav çê dike ji weşînê çiye weşan ji xebitînê xebat ji hewînê hewan ev navbend dikeve navbera du navdêran û ji wan navekî nû pêk tîne me got kurt nivîs dibe kurtenivîs kal mêr dibe kalemêr kesk sor keskesor jin bî jinebî baş e ev jî navbend e kesek rabî bixwîne berîvan وانه رزمان مجاب نافبند و نافگرین و نافدیران پیکتینن اف نافگر جلیکران ناف چه دیکه میناک جوشین وشان جخبتینی خبات جهوینی هوان اف نافبند دکبه نافبرد و نافدیران و جوان نافکی نو پیکتینن میناک کرتنویس کلمیر کسکسور جنبی هەربژی باشە کێژی بخوێنە جوان نافدێر نافبەند ئەو نافگرن و نافدێران پێکتینن ئەv نافگر ji lêkeran navekî çêtika mînak ji weşînê weşan ji xebitînê xebat ji hewînê hewan ev navbend dikeve navbera du navdêran û ji wan navekî nû çê pêk tîne mînak kurtenivîs kelemêr keskesor jinebî هەربژی باشە heta nîvir pirsêwe hene heger pirsêwe nema bin em niha waneya xwe bi dawî dikin belê temaşevanên hêjam gihan dawiya waneya xwe em bêbîne we demek xweş mere derbas kiribe niha jî bi xatirê xwe ji we dixwazin heta xelekek din bimînin nava xêr û xweşiyê de بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي